Max Makhanya ngena ndoda emadoda phakela umphakathi khuluma namkhulu Jwanki la ngiphasi enkomazi eMpumalanga no Max mfana kithi nawe uphakela umthakathi hayi story senu sivakele bafowethu ngivile Max ukhala kabuhlungu mfana kithi ukuthi sithuleleni la eMpumalanga Monday ngolanza incwadi ngoba busy kusasa ngihambe onke lama section la ngolanza incwadi basimoshela live labantu bathengisa ama drugs Monday iyaqubuka la inkomazi wonke umuntu kufuna yathi lento leyo ndoyilanza Monday imashi ngihlela Tuesday Wednesday na Thursday ivakele madoda ngasiyekela iKZN kuphela into lenokutshela yona into lesihlulayo kakhulu eMpumalanga sithi vele ehlukahlukene njengane noSimaswati kuneMandebele kunemashangane eBush so asihlangani thina but ke sesifuna kuyenda bafethu ukhala kwenu ukuvakele ngithembe ukuthi bayi-forward izifike kini Max mfana kithi sobana nonke lapho bahamba labantu as long undocumented asilwe nemuntu onemaphepha bengiseGhana 2019 eGhana bangikhiphisa 3,150 US ngathi mangintshintsha yathi 3,000 bafuna ivisa ukuthi ngongena ngihlale 1 week labantu labo bangenile bahleli banethetekile wena India wena Nigeria wena what kede sale bantu labanemaphepha umuntu akakhipha ivisa la uvakele madoda sinjalo